meni su se ti sad kilogrami krenuli taložiti sa menopauzom, di se jednostavno ti se ne možeš boriti sa, mislim, ispalo je na kraju, ja se ne mogu boriti sa tom potrebom da pojedem odmah i sad, da pojedem neku određenu vrstu hrane. Ja bi bila na dijeti, ja bi vježbala sumanuto, međutim te kile nisu odlazile dolje. Ili ako odu, vrate se još brže. I onda sam skužila da svakih par godina, odnosno da svake godine ja dobijem po par kila više. I onda sam prošlo ljeto to kad sam počela slušati da postoje neka rješenja koja će mi olakšati. S tim da kao ja sam u jednom momentu, obzirom da sam slastičarka, sam čak i isfurala spiku kao haha, ko bi onako vjerovao mršavoj slastičarke, pa kao to mi je evo dio identiteta, pa kao to je okej. Pa s druge strane sam si mislila, pa sve žene su u mojoj dobi, s obzirom da ću sad 55 godina, pa sve smo malo debeljuškaste, pa i to je okej, ali zapravo nije okej, nisi happy s tim.